Hello guys, welcome back to my YouTube channel Jili Timong Pi. Pininili paklang ponjiket pikok abukithit. Prang si ing prim pen hon and si apri kabonaya dim krong nang po. Lanili channel subscribe lang atom nang subscribe dun ikta. La adak ke en bangke nirichi mun pensi isi si ansi nili en pon lo. La pen akalara bangke yellow, green, white laki thoman si nili en pon lo. Apu na bangke richi mon bi pon po la pen ing prim krong po ahon ko an ma apri kitit me an ahon adi bisi tit cek po. La pen ahon nili adak ke en pon ke akilok pli lo te ake eta pli lo. La pen akilir da plilo lagi thomsi pa jelar bonchot po. Jong sinang litum nang ning hang plute isi vera kalar le hom deta jo. Kedoan ta lason si pun pon bom tit pon bom po. La pen krong tang at lo pulu tang te apri bang marlem po. Apri ka marlem abang marlem het si paklay unang ji. Putot marlem tang at lo pulu tang te atit abang tit cek nang po. Atit ki tit tang atak ahon abang ke pri tujok nang po. Kedoan na prita lason si marlem pon po la pen tit pon po atit abang ke ko an manang tum kapading kapati la an si atit abang ke bi pon nang po pen atit atak ahon abang ke kai ta pri pon ver nang po. Lila dak abua hon apan ke en ke ula hon akelo ake en lapen akile lapen aprika marlem ahon lapen la soa hon apri alongsi hon ura hon bipo kira kabang wung het nang ji rak het nang ji lapen atit abang titni mate tit thom an binang ji. Lapen ing tip pet si la soa bua hon along bang si kang tip pa bong long dun nang po. La soa bukit hit abang ke sung che atema kang tip sung o lapen kapa bong long sung hoy. Kedo ana pre patala son si ahon bi pon po rak het po lapen atit abang tit ni lite tit thom an bisi ahon abang ing tip pet po lapen la soa hon along abang si kang tip pa bong long o nang po. Ahon ki rak bang rak het nang ji jong si rak het he so wai hoi pulo tang te la so ahon ke ji jok plot po.
choro lo kado kawea phanta nili video ke lang kapat jora pot lasi kado kawea phanta kardao.